Here mag hierdie diens tot U eer wees en elke kerk en elke plek waar die evangelie vandag verkondig word, mag dit strek en duisende mense bereik. May it really make a difference in this world that so desperately needs and so desperately longs for you. We thank you that we can come together and discuss and talk through your word, and may this word really just touch everyone here, and just whatever I try to say not be about me or whatever I say, but that the words be used through the Spirit to conform and to form and shape us into kingdom people, into disciples and people working and living and giving everything to you. In Jesus' name, amen. Nou die dag doen ek 'n troue en ek neem 'n foto saam met die bruid. Nou bruide lyk mos altyd goed op hulle troudag. En nou wil sy die foto hê wat ek geneem het. Maar ek sien ek lyk nie so goed op die foto nie. So what I did was I saw I don't look that good on the photo. So what I did is I pulled it into chat. And I told chat, listen chat, make my stomach a bit flatter. And so chat did it. And I've been using, all of us use AI and use technology and stuff. And I've even had such conversations with AI that I've asked him, are you religious? Is jy religieus? En sy antwoord was, excuse, I was not programmed, or I'm not programmed to do that. I just know that it's a topic that's divided so many people right across the world, and I know that you are a pastor, and I would happily discuss it with you. En so het ek en AI 'n gesprek gehad. En ek het die laaste ruk nogal baie AI goed gevolg. En help my as ek verkeerd is, want daar's baie feite en daar's baie fiksie en there's a lot of stories, there's a lot of real things, but the things I've read and heard is one of them is that Claude had 3 bots that broke out of the sandbox, meaning they wanted to test 3 AI agents, and the AI agents basically they knew they were getting tested, so they got out, they hacked into files, and then they got the files, and then they fixed the test. And so we know that there's large language models at the bottom. We know that there's a hierarchy of AI. So dit begin onder met jou gewone chat met goedjies wat jy vra. As jy Claude gebruik, wat se model jy gebruik onder. En dan soos wat jy nou beter raak jy goed al hoe beter. En dan praat hulle van 'n super intelligence of op 'n plek waar AI gaan kom, where AI rewrites itself. So Claude 8 and 9, maybe Claude 9 will write Claude 8 by itself, where we no longer need humans. And we've been hearing this story everywhere we hear the story that AI is going to replace everyone, AI is going to fix everyone, AI is just going to do this, and it's going to do that, and it's scary, and it's daunting. And you see in so many emails, you see people fighting via AI. Want nou tik jy 'n boodskap en sê asseblief maak dit reg want ek wil nie hierdie ou so vloek nie. En dan verander hy hom so mooi en sê would you like a kinder version? Dan sê yes please, kind of the Christian version. We know that about 4 years ago that if you had to study something, they would tell you go study IT. They would tell you go study computer engineering. We know now that many of those skills you can do overnight and you can learn. We know that about 78 million net new jobs created globally in 2030. That's what they're aiming for. We know that 63% of employees say skills gaps are the number one growth barrier and that AI will replace it. 85% of employees are upskilling their workforce. And we know of thousands and thousands of people whose jobs are on the line and they are being replaced. And it's budget cuts. Because you don't need this massive IT department, you don't need this software department, you can just run Claude code, you can just run Claude, and then from there you can just do whatever is needed. So we've got this world where there's forces, and powerful forces out there. And where does it leave you and me as a Christian? What do we do? So, ons kan teen hierdie goed beklei, maar dit is 'n realiteit. And the one podcast I listened that no one can stop AI because it's a race amongst countries. It's a fight amongst countries. So it's not like some country will stop and then everyone else will stop. They're just going to keep on racing. And the scary part is we don't know where it's going to end up.
So we don't want to talk about it, and we don't want to think too much about it, because we know that it's way too scary. And if you have children, if you have grandchildren, they're growing up in this era of this. And what do we do as Christians? What do we do? And does the Bible help us with this at all? Of course it does. So I thought about this theme, the divided man, and I wanted to say woman, man, because it's just a reference to all of us, the divided man and woman. What is the answer to the world we live in? In this world where I can take a photo and crop myself via ChatGPT to look better than the bride. What is the answer? Well, the main thing that we've learned about all these AI things is that everything has become so artificial that the true authenticity of being human is getting lost. Ons begin so, ons is nog altyd in 'n manier fake. Maar met AI is ons nou besonder fake. Want ons kan nou soveel meer doen. Ons kan soveel meer goed post. Ons kan soveel meer goed sê as facts. Ons kan goed Google en sê as facts. Ek weet van 'n ander kerk waar 'n oue preek geskryf het. Toe gebruik hy Claude en AI, of ek nie vir Claude of wat nie. He used AI. And so luckily one of the other dominees went through the text and he said, listen, that translation is not correct. And he said, why? He said, so AI went and put in an extra verse in the Bible there and just put it into the slide. And luckily he picked it up from the Bible. So in hierdie wêreld, waar los dit vir my en jou? It leaves us with one thing. We can either become, as the world does, as Paul says, we can become more and more fake, where we hide behind things, we create things, we make things, we create everything, and we just try to fake it out. We try to fake it out. We try to say we're not scared of it, we're not scared of the future, we're not scared for our children, we're not scared of all these things. But the Bible confronts these things head on. And how do you confront this head on? Well, if I take where we were earlier this year, if you were walking amongst the streets, biblical streets, you would see temples. You would see carvings of temples, of gods and goddesses. You would see a world of power, supernatural power. A world of artificial power where if I would walk down this path and I would surrender to this model or mode or God, it would provide me something beyond my reach, beyond what I can think and do. Hulle was gekonfronteer deur dit op 'n ander manier. Hulle was gekonfronteer deur die realiteit van kragte en magte beyond their reach that could determine their future outcomes. Daar's een tempel waar jy letterlik Hades sien wat jy kan onderin gaan en jy kan gaan en hulle het gesê dit is waar die doderyk is. En as jy daar ingaan, sê jy daar doodgaan en nou interessant genoeg die koolstofdioksied het die diere doodgemaak. So hulle die priesters het diere ingevat en dan omdat die bok se neus laag is, het hy doodgegaan van die koolstofdioksied aan die onderkant. Die mens het bly leef omdat hy hoog is en dan het hy uitgekom en gesê the gods chose me and not the animal, so he took the sacrifice. En dan het hulle so mense oortuig. So hulle was gekonfronteer. Ek dink dit was scary. Ek dink as jy vir 'n ou in die Bybel gevra het, how does the future look? He would say it's pretty scary. It's pretty scary, especially like in a city in Ephesians where there's an earthquake and there's fires and you're living amongst Jesus and Jesus says, this temple, sien hierdie tempel waar God is, hy gaan afgebreek word. En as hy weer kom, gaan hy die skape van die bokke skei. Scary. Waar gaan ons eindig? En wie moet ons aanbid? And so the one thing that remains is authenticity. And I was discussing it with a friend of mine, and he said, we've become such a dualistic generation, en in 'n manier 'n generasie wat kan voorgee briljant. Ons kan briljant voorgee. Ons kan briljant voorgee oor hoe goed dit met ons gaan, hoe goed dit met ons huwelike gaan, hoe goed dit by huis gaan. Ons kan briljant voorgee hoe goed dit by werk gaan. En AI maak dit net nog makliker want ons kan dit net deurtrek en sê maak dit vir my reg. So that's where it leaves me with the divided man and woman. When they asked Jesus, what is the biggest commandment? So wat moet ek doen? Daar's klomp goed. Ek kan
die gebooie gehoorsaam, ek moet 'n klomp goed doen, maar wat moet ek doen? Toe sê hy, jy moet die Here jou God lief hê, jou hele hart en jou siel en jou verstand, en jou naaste soos jouself. Jy kan dit regkry deur absoluut fake te wees. Maar dit is die rede wat mense, ek dink, uit die kerk uitjaag. Dis want hulle ry verby en hulle sê, ek wil nie deel wees van daai klomp hypocrites nie. Ek wil nie deel wees van mense wat twee lewens leef nie. Ek wil nie deel wees van 'n lewe waar 'n man so is op 'n Sondag en op 'n Maandag so is nie. Waar hy vir mense vertel God is goed, maar die manier hoe hy sy employees hanteer is nie goed nie. Waar hy sukkel om hierdie en sy sukkel om hierdie gebooie te gehoorsaam. So ek het op 'n baie eenvoudige manier gaan dink. Maar wat is dit in hierdie tyd wat ons nodig het? Ons het nodig om miskien te besef dat daar's 3 verdeeldhede in ons in hierdie fake wêreld wat ons kan fix om meer authentic te wees, om meer ons te wees en eg te wees en nader aan Christus te wees. En ek het gaan kyk in die Bybel en ek het nogal op hierdie ouetjie afgekom. En nee, daai is nie AI nie. Ek het sommer gegoogel. Ou Dawid. Dawid en ek, nee ek speel. Dis Dawid en Goliat. Daar's Dawid en Goliat. In this world, we're constantly tempted to be divided. We're constantly tempted to give something that we're not. And so I want to talk about 3 divisions inside of us that's causing us to be not better people, not more authentic Christians, but it's causing us to be separate, to be pulled apart. And one interesting thing of the first division of that I thought of, the first thing is, you were called for something bigger. So we live in an age where you can fake it, but you can miss your calling. Dit is die eerste ding van Dawid, ekskuus. Die eerste verdeeldheid in die hart, why we struggle to be authentic Christians, why we struggle to be authentic people, is there something in us that we can't really express outward. So about David, what happened with David, what's interesting is, David word, in 1 Samuel 16 word hy geroep, maar in 2 Samuel 5 word hy eers koning. So we live in a world where we want to express who we really are, but we struggle to, because we can't really sort out what really is within us. And then we live in this instant gratification world where we want to quickly fix it. Nou wat mooi is van die storie van Dawid is, hy kry calling, en dan word hy nie koning nie. Hy kry calling en hy word nie koning nie. En hy sê in 1 Samuel 16 sê hy, toe hulle inkom, het Samuel vir Eliab gesien en gedink en gesê, die gesalfde van die Here staan hier. Hier sit die gesalfdes van die Here. Hier's mense wat God kies, wat God wil kies. Maar hy sê vir Samuel, moenie na sy voorkoms of sy buitengewone klere of lente kyk nie. In 'n wêreld waar ons authenticity en ons mag in die wêreld word gemeet deur die uiterlike, die posts, die outputs, die maniere hoe ons daarby uitkom. Sê hy moenie daarna kyk nie. Die Here kies mense en hy kyk na die innerlike. Hy kyk verby al hierdie vrees, al hierdie dinge wat jy in jou lewe het. Hy kyk na dit. Daarop het Samuel vir Isaai gevra, is dit al die seuns die? En hy het geantwoord, die jongste is nog oor, maar hy pas nou skape op. The first division that makes us feel that we're not authentic or can't be authentic is because we are called, but we can't accept it. Die Here roep jou en jy sê, maar ek wil nie. Baie keer dan dink ek wil nie in hierdie tyd leef nie. Ek wil nie pa wees in hierdie tyd en 'n ma wees in hierdie tyd nie, want jy sien, waarin word my kinders groot? Waarin word hulle blootgestel? En dan sê die Here, maar ek kyk nie na die uiterlike nie. Gaan half my daai klein seun, gaan half my, laat haal hom, want ons eet nie voordat hy nie hier is, en Isaai het hom laat haal. Hy het 'n rooi gelaatskleur gehad, wat vir interessant is, julle al 'n mooi ginger ontmoet, maar hy is mooi in die Bybel. Hy het mooi oë gehad en 'n goeie voorkoms, maar hy was klein. Toe sê die Here, staan op en salf hom, want dis hy. Moenie vandag laat die vrees van AI en die vrees van die wêreld jou calling wegvat nie. En maak dat jy
verdeeld is en 'n divided heart en sê ek wil net onttrek. I don't want to take part in this. I don't want to compete. I don't want to because it's so scary. God has called people right throughout the Bible. He's called these people. He's called David. He's called Timothy. He's called them and they walked amongst streets, amongst gods, amongst super intelligence, amongst futuristic things. And he called them to be authentic and said, wees wie jy is. Nie op grond van hoe jy lyk nie, maar ek het jou geroep oor op grond van jou hart. Nou, toe Dawid geroep is, toe kom daar 'n tyd in sy lewe wat hulle noem, wat ek noem the gap. David is anointed as his youth. Hy word geroep. 1 Samuel 16. But 2 Samuel 5 verse 4 tells us he was 30 when he finally became king. There's roughly a 15-year gap between God's verdict and his public throne. So daai keer wat hy gestaan het en geroep is en hulle gooi die olie oor sy kop en sê, jy is gekies deur God. Toe volg daar 'n desert period and that's a pattern in the Bible. Moses, everyone, you have this calling. And once you try to live this calling, once you try to be this dad, this husband, this wife, this person at work, this person, this good person, once you try to say, Here, ek gee nou regtig alles vir U, dan is dit asof jy in 'n woestyntydperk ingaan. That's a good thing. That's a good thing when you're in a desert period. Maybe you're in the right space. Maybe you're exactly where God wants you to be. Because the desert, the gap, it taught them to be dependent on God. So dieselfde het nogal gebeur met Paulus. Paulus het daai belewenis gehad op die perd en 10 jaar later het hy begin preek. So be authentic to who you are. This gap where David got called was followed by a period of, you can read all those texts, I'm just going to put it out and you can read it later at home. But all these things followed once he got the calling. So in hierdie wêreld waar ons oorweldig word met goed en ons klein voel, is ons gekol. Is ons geroep. En as ons geroep is, beteken dit nie ons gaan vinnige antwoorde wees vir vinnige goed nie. Ons is geroep en ons moet iets daarmee doen. En ons moet uitgaan en sê ek gaan iets leef. En weet wat is dit? Ek gaan authentic leef. Ek gaan leef wie ek is en wat ek is. En Dawid word geroep. Weet wat se eerste goed wat hy moet doen? Hy moet gaan harp speel vir sy baas. Hy moet gaan lier speel om hom te kalmeer. Hy gooi hom met 'n spies. There's more text that refers how he went into the wilderness, what he went through back to God, heen en weer en waar hy gegaan het. Die groot ding is in hierdie wêreld en as jy klein voel, onthou jy's gekol. Jy's gekol in hierdie oorweldige wêreld van 'n Goliat, 'n AI Goliat. Be authentic to that. Acknowledge the fact that you're scared. Acknowledge the fact that this is a difficult period in society, in the world. But acknowledge the fact that God called you for this time and for this period. En jy lewe nou hier. So, die eerste division wat ons kan fix om nie AI te beklei nie, maar om meer authentic te wees, dis die goal, is om te sê, ek erken wie ek is en God gebruik my vir wie ek is en wat ek is. Nou as God my roep, en ek is klein, en ek moet iets gaan doen, dan gebeur daar een van twee goed. Daar's 'n public ding wat moet gebeur. A public calling, and a misuse and abuse of the calling. So moenie gaan en sê, okay, God het my geroep, yes, ek is geempower, yes, ek gaan. So wat ek nou kan doen, is ek kan nou op Facebook 'n klomp goed van ChatGPT af intrek en op my Facebook post oor hoe 'n Christen moet lewe, en wat 'n Christen moet doen, en wat reg is en verkeerd is volgens die Bybel. Want ek hoef dit nie te leef nie. I don't need to live it. As long as I can just tell the world that's how it should be. As long as I can tell my children that's how it should be. But I don't need to live it. In this world, we're looking for authentic people being called. And once you're being called, you should enter into a public arena where you should still remain authentic. You cannot abuse your power. Moenie in hierdie authentic, waar gaan ek nou heen? Ekskuus. Moenie in hierdie authentic
in hierdie authentic lewe, besef jy is geroep en jy gaan 'n massive stance maak vir die Here, maar jy maak droog nie. In die lente, die tyd waar nou, remember he's a good fighter. We read about it. He's one battle where he almost lost his life, where they had to pull him back. In die lente in die tyd, is wel interessant, they had a season of war. In die tyd waarin konings gewoonlik optrek om oorlog te maak, het Dawid op 'n keer vir Joab en sy soldate en die hele Israel uitgestuur. So he's too powerful now. He's become on top of he knows he's called, but now he's got so much power. And you know what he does with power? Hulle het die Ammoniete verslaan en Rabba beleer. Maar Dawid het in Jerusalem agterbly. Eendag het hy na sy middagslaapie sy vriende beklei. Sy mense beklei daar. Het hy na middagslaapie opgestaan en op die dak van die paleis rond gaan stap. Van die dak af het hy 'n vrou sien bad. Sy was 'n baie mooi vrou, Batseba. Dawid het oor haar laat navraag doen en vir iemand gesê, dit is Batseba, die dogter van Eliam, die vrou van Uria, die Hethiet. En wat doen Dawid? Wat doen Dawid in 'n tyd wat hy die koning is, wat hy authentic moet wees, wat hy gecall is, wat hy gesê is, die Here het my geroep. Hy misbruik sy mag. Hy misbruik sy mag. David's adultery with Bathsheba and the murder of Uriah, the sin that fractures the house. You see, once you get called and you step into that public arena, there's a lot of attacks on you. There's a lot of attacks on your family. And then Nathan approaches him and he says, the sword will never depart from your house. I will raise up an evil against you out of your own house. Die versoekinge om uit te gaan en in hierdie tyd nie te wees wie jy is nie, is so erg. Dit is soveel meer as ooit. Jy kan soveel meer nou daar buite iets wees wat jy nie is nie. En jy kan met daai kan jy soveel mag hê en soveel power net kry dat dit eintlik gevaarlik is, want jy kan nou so baie mense se werke vervang en hulle as incompetent en stupid beskou, want jy kan goed Google en sê. So, bringing it together, once you get called into this world of AI and you have to live a public life, make sure that your public life is your public life. But the third thing you need to do is make sure that your public life and your personal life correlates. Want met Dawid het hy nou hierdie publieke lewe en hy mors op in die publiek, fine, maar hy mors ook op by die huis. Hy mors op by die huis en ons lees dit, maar daar gebeur so baie goed. Ek weet nie of julle gelees het van die eerste verkrachting nie, maar die eerste verkrachting in die Bybel is Amnon, is sy seun, wat sy dogter ryp, sy halfsuster. David is furious, but he does nothing, 2 Samuel 13. Absalom sy ander seun, vermoor vir Amnon. Absalom flees into exile to Geshur for 3 years, en dan op die einde dan stuur hy Joab om vir Absalom dood te maak. Dit is gemors. Sy familie is 'n gemors. So, ons 3 goed wat ek sal moet fix in hierdie tyd. Ek sal moet eerstens besef dat hierdie is 'n baie unieke tyd waarin ons lewe. En as ek hierdie tyd vat en sê ek voel baie klein, dan is dit okay, dis goed. I feel really small. But I'm called. Now, if I'm called, that means I need to step out into the public. And I need to be authentic. And when I am authentic out there, I need to treat en met my naaste lief hê soos myself en ander. Maar terselfdertyd moet ek ook na binne kyk, na my gesin en na my huis. So wat is die antwoord op hierdie AI-krisis en al hierdie goeters? Die antwoord dink ek is, AI het ons geskep, maar het ons gemimiek. En hulle het dit gebou op grond van ons keuses en ons besluite. En as ons nie eg is nie, gaan dit nie eg wees nie. En as ons nie opreg is nie, gaan ons hierdie hele wêreld verloor. En ons gaan hierdie hele wêreld in 'n mes inbring. Maar dit help nie ons kondig goed af oor jy moet jou naaste lief hê soos jouself, maar ons hou oorlog nie. So, waarby moet ons uitkom? Ons moet uitkom by die feit dat
Ek is geroep. Ek het 'n public life en ek het 'n public en 'n personal life. En as ons die krisis wil beantwoord waarin ons leef, dan moet ons miskien in hierdie see van uncertainty soos 'n seilboot wees. 'n Seilboot waar daar kajuit is aan die onderkant en daar's iemand op die dek en daar's seile. En daar's een of ander gesegde wat sê, what good is wind when you don't know the direction? En met AI is dit soos, watter direction moet my kinders vat? Watter direction moet ek vat? Waarheen moet ek gaan? Wat is op pad? Well, the first direction is away from fear. Nie bang wees nie. Besef ek is in hierdie boot, ek is geroep deur God. Ek het my gesin, ek het my familie, hier's ons. En God gaan vir ons begelei deur die water en in die water. Maar God gaan ons begelei as ons authentic is. En hy gaan ons vorentoe vat as ons authentic is. En ons gaan mense in die kerk kry, en ons gaan mense na die Here toe bring as ons authentic is. Nie as ons 'n klomp goed chat en Google en oulik voorgee nie. Ek dink dis die tyd en die era waar dit die meeste gevra word om opreg te lewe. Want as jy hierdie ding optel, het jy access tot alles. En jy kan alles verander op hierdie ding. En as iemand by jou huis kom kuier, dan wonder ek, is hierdie ding in jou huis, is dit dieselfde plek? Is wat jy Google as jy alleen is, en wat by jou huis aangaan, is dit dieselfde mens, wat vandag hier sit? Is dit alles dieselfde mens? As ons daai alignment kan regkry, dan hoef ons vir niks bang te wees nie. Timoteus loop op die straat, en hy's klein, en hulle het 'n prosesie, soos 'n massive procession. En hulle kom daar, en hulle sê vir Timoteus, hierdie fees gaan oor Artemis, die groot godin. Sy's powerful. Jy moet sien hoeveel vrouens wat nie kinders het en die gee sy voor kinders. She's amazing. En Timoteus staan daar en hy sê, ek glo in hierdie tyd waarvan julle nou hier praat, glo ek nie in hierdie goed nie. Ek glo in een ware God wat my gaan begelei en wat my gaan roep. En ek gaan eg bly vir wie ek is, vir my man, my vrou, my gesin en die samelewing daar buite. En ek gaan nie oorweldig voel deur al hierdie ander uncertainties nie. Want dit is daar, ja, dit is daar. Maar dit is nie die eerste keer nie. It's not the first time that we're entering something that's so big that everyone gets scared. Toe hulle in 1943-44, toe hulle Normandy inval en hulle moet daar uit daai boot uitspring, dink jy het hulle gedink daar gaan 'n toekoms wees? Daar gaan 'n lewe na dit wees. Toe hulle in die Groot Depressie gaan, het jy gedink daar gaan 'n toekoms wees. My ouma wat nog met ossewaas gery het en gedink daar gaan 'n toekoms. Ek sien daai flietjie Groot Trekkers uit. Ergens het iemand gehoop en gesê, as ek net kan true wees aan die een true God, sal ek elke storm en elke ding oorleef. En die challenge is dit. Die challenge is om nie divided te wees nie. Don't live divided in a world that is seeking division in absolute and on every level. So ek het nie die antwoorde vir AI en vir wat op pad is nie. Ek weet dit is 'n realiteit, ek weet dit is scary. Ek weet dit neem 'n klomp gehoor, maar die roeping en die calling is vandag dit. Moenie, don't change who God has called you to be and what He has called you to be. Because you're scared, because you're uncertain, because you don't know, because the ocean is so big. He says, focus on your sails, adjust yourself, and know that I'm the God who created you. And enter the storm and go through the storm. Just be true. Wees 'n ware Christen. Die een wat jy by die huis kry, die een wat jy by die werk kry, die een wat jy by die skool kry, is dieselfde mens. Dis nie ander mense nie. Die wêreld het dit nodig. Hier's klomp jong mense en mense wat weier om te glo. Hulle sê gelowiges is anders. Hulle is so en so en so. Dan moet ons teruggaan en sê nee, ons wil nie so en so en so wees nie.
Ons wil een persoon wees, dieselfde persoon. So toe ek nou met my vriend praat, toe sê ek, jy's daar soveel dualismes in die kerk. Maar as ek na die Bybel toe gaan, was Jesus vir my die een voorbeeld van, he was never dualistic. If you read Matthew, he said, blessed are those who's fully dependent on God. And then later in Matthew, he hangs on a cross. And you know who he talks to. He talks to God. And blessed are those who seek righteousness. There's a bunch of unrighteousness going on there. And he could be fake. He could say, I told you I love you, but I don't really love you. En hy hang daar en hy sê, Vader, vergeef hulle weet nie wat hulle doen nie. Kleinlik lief. En alles wat hy preek, is alles wat hy geleef het. Alles. En dis op die einde die ultimate voorbeeld. Dis, moenie verlore raak in hierdie wêreld nie. Moenie verlore raak met wat aangaan en wat jy kan doen en wat hulle vir jou sê nie. Hoe hierdie goed op pad is nie. Hou vas aan wie jy is en weet dat jy geroep is deur God. Vir jou familie, vir jouself en vir die publiek op buite. Amen. Lord, if we listen to, there's so many podcasts and YouTubes and things and scary stuff they talk about. Scary stuff about intelligence going to take over human intelligence, things in the future. And yes, it could be so overwhelming. It could be so overwhelming to think about what lies ahead. But right throughout history, there's been people and small people like David who had to face Goliath. No, he was called. And he had so many discrepancies, and that's the same of us. Help us to be authentic. Help us to not live lives that, because we're scared, we change our entire direction. Help us to be true. Fix us. Fix what needs to be fixed. Help us to admit our brokenness, to admit our addictions, to admit our pain, our sorrow. Help us to admit the stuff we're missing and how we sometimes drown in the uncertainty of whatever lies in front of us. And then remind us today that you are the God of the future and of the present and of the past. You know our hearts. You know our thoughts. You know our minds. Align our hearts, our thoughts, and our minds. Align us to be authentic and not divided people. Authentic Christians living an authentic life. Dieselfde Christen by die huis, dieselfde Christen op 'n Sondag, dieselfde Christen hier buite. Soos wat U is. Geef ons wysheid en krag om al hierdie goed te hanteer. Geef ons besonderse wysheid om eerlik te wees in hierdie tyd. Opreg eerlik te wees. Nie weg te kruip agter 'n klomp goed nie. Opreg te wees en te sê ek weet nie, ek kan nie. Dankie vir U blessings en die seëninge. Seën elkeen vanoggend hier wat ook soekend is en worstel. In Jesus naam. Amen.